أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkalero na pagkalamatan ta Rasulullah ka miyakang beberat temuan tanur sa kapipinan inama. Syiko keban tugatan ko Allah na syalawatan tanur sa nabitan Muhammad alaihi salatu wassalam. Asyakanian imuri poya Nabi kada apa kau mga Nabi ko poya. Syiko miya pagiranduli kaya papatawagan ni Rahman yang kaya pagariakan na Ali Abdul Hamid di Batuan na inireserbahan niya kagiya kadalaman naman siya ng mga bangsa ang sisa yun kaya kapatagal sa datara mga kapaguluan nila kano kanan na mayurat tanong di mga gentleman yan nagudyan kaya ang mga laki niya na mga dato dataray kakibaliw yan kaya ang mga pagarin niya ng mga baliw nabuhuskan katiaskan wang dia kasih balik sekali Faisal awal kemudian pun Aisyah bari uskan na mga bagi mga dato sa ayam mana nasopami dia adian kaya apa garitanong asi muhalidin sumawatayan pamakasyabarakan Allah kaya katawan na laki imayurang ganyan tayo kamagari ang mga nuksira Ariatul Hamidum sopa-sopa rumah itu tidak bisa. Di sebab amano ko ni urila isa kaya dari kanong anak teguh na dapat. O papamukaan na papangamuto terangkan na papakyan na pagkalayo na dala sulatan o kami ko mutu ko papipita na wida kanila na mutu ang usisang taba na modelo. Di kaya akyati mo tanong na di nakararan tangada. Anto na yung maana akararan tangada na ada to manusia ada agito naka-abara niyawa abadi pagkataama bagi pagkasagal siya kaya kapapatay. Dahil sa ito upama ka-alin na miyata niya adipatay na sa mga nabi na uwadang panalipatay ko mga nabi na sa nabi sallallahu alaihi wasallam ka-habib Allah kakasiwawa pagkarubinan Allah ulaikan mukarrabuna na niyang makaraniran silang pansiwawa. Tidak naman nakalaman siya ng matay. Ayaw mo lang ada matay ang Nabi na sunod na Isa. Upama kaniyong kaya ang nilabi ang Gregorian, ang kalendar na niipiyo, ang kinibong at ang kulabi na Isa. Na ayat ini dinimanto na 2,000 ang grupo ng patrona na ini. Na amay kamakong masura Isa, Nabi na Isa, Nagtatong pulo ang utang na hindi din nakiuman yan. Kenapa 2020? 20 tahun nakiuman yan. Sekali yang bu'i Nabi
ada mga pangarong ako mga nabi. Na Amerika mo ng suba kita dunia, na pangata na sunod na Islam. Pangatoro. Nada pangatoro. Na si Sanota kita banihayatul alam, na si ipakata na si Syria. At na masjid loo, ayam mo na lang yan, na maputi, na roon pakata na. Tingnan mo mga ulama, kawallahu a'lam, ayama taku, kukapwa kama ko isa, o di, na anda pagkataon sunod na isa, na ayaw niyo matawag Rasulullah, unconfirmed. Dapat na pagkakyan, abang pagkatana, sunod na isa sa Syria. Di talaga mo na pagkatana. O, nintang na siya na pagkatana sa kapatagan. Musubar ka mga pinang, hindi ka kaya nabi. Eh, dapat ka mo yung mga mga natako lang doon. Nandang nila na po tayo nila eh. Kakamamaraan. Pilay ko niyo. Lagi mga wali panwama. Na. So kapatay, tanong tanong. Aring gulo ang natulog alim. Alim matulog. Agi umanidad pa, na di man di pakandidita sa discussion na lolo. Igir alaman na, nakataya po pagkasya muna mo si alim matulog alim, naraman na natapik mo. Naging nakapapatay. At nakapapatay, yung discuss na sila, panlulupa. O di na yung discuss na sila, kapapatay pa, pausitan. O kayo na kanaabo, lang mo nakapatay. Kagigit man nagrimpa kayo, lang mo nakapatay, tama sa kapapasat mo. Agrimpa kayo, awang anak ko niyo, paawan siya ni Basi, apatay mo. Kada man nagkitong nakataw, aban yung kabay, nakapatay niyo. Berarti kan? Dah. Wallahi natin. Pasyapa ko na kanu. Pasyapa ko ko Allah. Kada akan itu menaka atau apa yang kabay ang kapatay niya. Apias kami ang mga ulama. Naknawa ni kabay ang kapatay niya. Di mati kabay ang patay. Biar na liman. Ipangpamilitan ng wala. Di ka pwede ko liman. Pagila lang daw mga ni Allah na ay nakabay na makata sa umur ka. Pamakata ni na niya kaumarun dyan matanong. Ya Allah, pakat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 a sa umur ka. Banagkito na kay kutungan niya na matapado ko yan ay kumurok yung Allah. Ya Allah, natapadan ka umurakan. Ano mo pa mga simaka ng mga palwag? Mabibiting. Masya Allah. Nabi Muhammad Allah. So kapatay na ayat yatlun Allah sa Quran. Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So kapatay na inadun Allah sa kapatay, inadun yan sa kapatay, aku syukur dia tak itu pengenakan Allah. Pengenakan Allah. Ayyukum ahsanu amala. Pengenakan Allah. Itu tu nama dia. Nah manusia na ayat ipagkenak iyan liu ko Allah. Aku pagkenak niya ko Allah. Na ayat sinto na ipagkenak ko manusia na kapatay. Kenapa sa kapatay? Masya Allah. Ila manigir anak niya nagkirmiyatay, ay ginakuha na kernel-bis ka. Labon mabigir anak nervous ka. Na naman nagkirmiyatay, na di nga di pang-iisiwan ito na ipatay niya. Miyatay kung nabisya dito, asaw niya kita rarabir, nakakanta ka maguraro ko ka. Saan mo, hindi ginawa na siya dito. Kaya dapat ka. Miyatay kung nabisya dito, ito na rin ipatay niya. Biya kudur, ya besar mana yang ada baku-baku. Agar di khalifah memikiran, kamu kena kamatai, Oke, ayat yang nakarakan. Nah, anda mana Nabi Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itnani iqra'u ibnu Adam. Dua tubuh Nabi ipak kegudu buatan malam. Jiran kebayan. Ubay tubuh Nabi. Na ipak kegudu orang kaya dua. Na ayat kira miyak kapia-pia. Ayat kata miyak kapia-pia lewu. Kegudu ka. Pagkakita ng kegudu ka.
nakapatay. Kung ka sa kapatay. O, ada sakit-sakit kung nakapapatay. Na magkakuha na Panginoon makasalawas ka asakit ka. Na biya ka Panginoon makadusya gulong ka o makamatay. Kadi na tayo sa kapatay. Kati man to. Ari mga bari, mga sulutan bayis, ari maturhali mga bari. Dahil maka dulan na subuso ngayon bitara corona ay ini patay niyan na dumamamakanaw ako sakit na naribon na sakulo ako nun. So sakit ito na naribon na uliwan na siya. Mamakamu na pa na sunod makanaw na kukumasakulo mataw. As ito turuga sa kupakorto niya na dumamakanaw. Ano mga mga mo kaya sakit na naribon? Kaya babagdagan mo ba? Kapya sa kanila sonya kita naribon. Kailan pa na puro jaman ito. Akanap na mapiura sa kita na bahata takasyo na kayo pag-isolsi na fijaran ko. Naging ko sa mga kita na naman ako hindi ka panawaran. Kaya mo na pulong siyang puto sa kita na mutas surat sa Quran. Anin mo ka sa kita na alam nasrat laka sadarak. Kami mulong tanak. Naging miyan ada malo. Dalam ada hasil kita lalu tak, nama semua orang kita lalu nak kasih taruh mangkak aku pun. Ada di umi iya, ada nak guna malam khala kali puan orang bakal kapus kita, kita ni kata mana kami kahana pangkau bakamatai. Nasa dia membereskan mga baya, mata lagi mana di mana ada taruh barak, saja pekerjaan ini di barak. Apa yang harus kita lakukan dengan mana tu nasyarakat? Nak tak tahu. Asal apa pun yang nak beri dia apa? Itu dia berapa? Paman-paman lagi mana mana ini barak. Saya pekerjaan yang di barak. Kenapa kami yang mana ada tu yang di mana? Kenapa barak? Balau. Kalau kami su kami mati kami usah. Macam apa yang hati kedua mama beri. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ayat mana dia? Nah, suka patay, na ipagkaguan niyo untuk Nabi. Na diniyo katawan untuk Nabi. Na suka patay, na inidega umapaparat Allah. Al-mautu rahatul mu'min. Suka patay, na inidega umapaparat Allah. Datang dengan pagalitan, pagkasyurga Allah, dia nasa ma'adid. Ayaw ko na dito ni anak nyatay. Apa yang ulama mo? Apa yang kanalan na mujahidin? Apa yang kanalan na tamlim? Apa yang kanalan na balaman? Na igiraan nyatay na ayaw terun na ka na rin ano Allah, ikanin mo Allah, pakasorgan mo Allah. Di ka pa kayo batang pendiri kayo, pakas daw niyo ka nyatay baina, surgan na ya, dito ka pa kayo. Ayabu aktias di kanu Nabi akhirun permian ada pernah ayam maknanya nasakulu kata ada siapun mematai natian tu Nabi atau sesurga kepakai akhirun ke surga syekh itu Nabi kasapulu kata mama sahabat so Abu Bakar As-Siddiq so Umar Ibn Khattab Uthman bin Affan Su'ad bin Abi Talib Abdul Rahman bin Auf Zaid bin Abdullah sepuluh syirak na syirak pun mematai na syirati pa yung Nabi atau sa surga na makanya siya na piyata ni pupatay na ayaw magkaroon na rinaan Allah pakasyurgaan Allah anak kaya po siya tanang datara kapapatay lagi uwin na gagawin yun daw ko naman masya na uwin ako na mama beritahu na ko niya tira na adim di mana nga promosyatan akan surga ini matang wala daw terus mga perwalakan ipetangin tiyan na mga promosyatan akan matang wala ka surga ini ina mama daw siguro niya mosyatan kami ko mga promosyatan ko niya pasyatan ko ini lugar ko yan kaya ada ko na mo talaga na opportunity tiga kan ko ipigan to lang siya ini patayan itu kamu tapi mosyatan na nanti na alim may aman na to siya karabaw na pintuan tiga kali di surga Allahu Akbar Allahu Akbar oh ayat maknanya
na api ayam yatay na beramal na ayam betul na pakasarin Allah. Betul ya saudara. Itu maksud Nabi. Nantinya idza ahdartum 'anil marid aw al-marid faqulu lahu khaira fa innal malaika yu'minuna 'ala ma taqulu. Inilah aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil kasung kanuko ada pagkasakitun awo na yatero na tero pa sa mapya. Basta maka ko anak yatero na yatero ka na mapya tulad ni. Di mo kapagiro ano pakasurga ano Allah si Muhammadin. Nabugat ng mga malaikat. Amin. Ano pakasurga ano Allah si Danianan. Niya kapiapin paramay. Amin. Bugat ng mga malaikat. Ano pakasurga ano Allah si Muhammadin. Kamalay taklir ko tumanan yan na kung kinusura malaikat Allah. Amin. Kenapa ba kau mengakuan namanya tero ng pamilya? Nah, hindi ka pagkailangan na pwede ka betuan. O dinatati namanya tero pa maamya tero di pertunangan na kapag tabili ko. Gagawin na kitiyakan. Nandun ka makatero sa kapit. Siapa namanya tero? Akhirnya ibu hamba panggil ya Allah. Ya Allah, napaka surga engkau mensiapkan segala namanya kataru pasaka teru kamakia. Ikira ka betul Nabi niya ako makaluwa pagkasakit. Nagtero ka nung sa mapia ang pagkakami ng mga malaika. Api ayaw niya makapagkasakit na ayaw bumala na niya matangyan. Kakapapasaan na makakritikan na di ko betul sa kakirada-kiro. Kadang-kadang naman wala mo na kira lang yan ang buti sa malay mata. Hindi Bulacan, hindi ang pakaw lumaki. Ano mapagkira lang ito na kapag nagtira ka sa malay mata. Kung gusto ba yung mata, kanang hanala lang siya. Paano naman tingas wala kaya na ako. Pagkilig nga parang, agin niya ka na sa mata ka. Na ay dapat ko yung ayaw mata ka, na malapos yung musya. Mata na kakapatagal. Maka panasihan niya sa Davao. Na mga sa Davao na tisumin ba siya napatagal? Na masasakit na minibitik. O at paano naman tikasuma? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Inadilka Allah na hindi paginunto ng kanyang pipiyan ka manali Allah. Ilang manali ang kontol Allah. Kaya pipiyan ang katang. Di nga meron ka naman. Ilang mga sila ini dekat. Amyan may tansi. Asin ini dekat. O siya inatan. Eh naman nakapya ka tulong wala. Ang meron pagila tulong wala. Ang mga alusun. Napya ka tulong yung sugun. Ang mga parang yung kasulong. Nakatatagong sa sarap. Ato na yung sarap yan. Nanganan na topik. Eh dapat tulogin ang meron. Nasinag na ako. Sulungun yan. Nang mag-istorya ka daw sa pala. Kanya matatantaman. Wait. Yang mga tuwa-tuwa ka naman kayo. Nabi ang kakawakap masyamo makaakap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi mga mga. Nah, so kapatay na idudugga o mapaparatiyak Allah. Idudugga. Ano nga pangalagay? Nasiin ko magkatalutanong kukuha. Kagkatalutanong kukuha. Nataman siya ni makatindog su'an ng mga maway. Nasyukuri penuwang ikiliwang ang paminta mo ang mapalunang ang pagalitan. Nagbilang karo petat perunuwang ang pagkubang ma. Anak tigaanin, manayatan na natulog, ubadaan na punero na kamagita ko dunia, diyan na kinayawa kapag atin ibalungan ang away, natitanong man ang katutulungan tanin, at yung tanong gibulang na kamagita ko dunia, natutulungan tanungan. Na api ang magkusin di bulan akatutulungan ka sa kuto ako bangka na sarili mong kawala na kaannahum yawma yarawnaha lam yalbat illa ashiyatan aw duhaha. Ayaw mo kakibilamang kakutulog api ang magatos di bulan na sasanungan tulwa sasanungan o di na sasapotol sa anuman di magkirdaw at rin sa kapali mo magkirdaw so lima asang ko yung kana aani betengera ko bangka so kuasan ka
so hansa ka, so umarang ka, so kamadala ka, so di ka sa palagi ko sana o sa nakaw, na aalibutang kayo na pukulang ka na penidong kayo, katikiran di pa magigigil, na ito na palikap ka kanong ka, ayaw ko ka panganong ka na pukong kayo na ori ko Paginoon kan ibu bisa sa sorga. Nah, to ni makatulog pipi, ganun pa magiging. Magandang makai kaya karo, hindi ganun pa magiging. Nagtapuin naman na dito ganun na tulog. Apkili kan gagawin, naman pala sa karo maka. Pamilihan, paninisiki ako mga tulog. Kasi mabusi karo mga babae na nakakilin siya ka paninisika. Bunga kapta niya mabuka na dua-dua. Na dua-dua pernah mereka kapten dan dua pa makabaki-baki ko na. Matangwan daw bigat toro-toro pa. Dia perlu mapapalopi ng mga hindi. Masya Allah, Masya Allah. Ano mga nabida-bida? Nailan pa kayo? Mana ka na ini bisa din naman mabayin. Nabiyang makan lagu-lagu na mga kasyarda. Kami berkat pekesua-sua terkait kalumang kamama na iba kasulit ka ng surga. Matamas ka ng mga pinangawar ka ng owan. Naman, para sa kamus ka ng sumay aan na kaluman yan. Na iba ka tatantagin ni kaluman yan na mama. Siguro pa nga mama, si Mr. Ka. Na iba ka tatantagin niya pa. Nasumba na amatan ka, napakasisinaan ko sa mga ito. Mga-smile. Na datal tulog, nabi. Datal ba kami akang bagi-bagi sa isa ka sa kwakira. Na datal niya kang bagi-bagi ka sa isa ka sa kwakulawan. Na datal o niya kang bagi-bagi ka sa isa ka sa kwakang tiyak. May abutuan o man ang mga baya na karuman niya. Ito ka sa mga magwataw, nare-share pa kayo ito. Ugaan na koresya ka, nauda ang koresya ka, nagpili ang makakulugan langit. Hindi ako. Sekali mo mga nato. Uda ang koresya, pinagpili ang mga pagkita. At itabira ka ng mga bay, mabalong siya pinalo ada, alam ako ma. Ito ba, at kumanos ka ng mga bay, niyang makaradakan ka na. Na naman ito, hindi mo kakatantagin na ito. Kung ako man ako bay, namiyak ko ang kakota, talapas ako, pinag-ibagin ka. At tadi na mga bayo, malamang nabikatan na nga niya karuman ng mga makapakat. Niyatin na siya. Isa ko man ay tatantangan na ka. Pamilya punta na kayo, punta ka manyaman na nabda. Punta ka na, punta ka naman din mo. Na, niyatin na siya ka, manyaman na ka. Na kanawa ay itatantangan kayo karuman ka. Nakamisyon. Pagkabakan ino ka tatantangin karumang pagkamasusuwatan ka. Tabiya kang gulubak masyapin ka ba? Niyagas tama ang. Abot na makumanan niya katuwa-tuwa ko ni Mutala. Ino ka kuwan kami siya mga bayi. Masya Allah. Naman. Sumay-sumay. Na ikira kinuha niya sunditan ni karuman niya na mama. Napipiyan niya. Na umani siya timan na tarsik sa kontuan bitan. Karuman ka naman sa kapusuran kao. Na siya timan na hasana amapya agkakali makatuwa Allah. May agutok masuk mga wasing-masing. Okay na ka na aba wasing-masing magpapakawas ka na mga way. Atap si mga masing sa kanan. Atap si mga lingor sa kanan. Atap si lero sa kanan. So ayaw mana niya na kayo pagkakaugas ka ng mga kayo. Isa ka na po ba yun? Aman ko na pagkasawayan. Na antin ni kasugro ni karuman niya na mama na niya kagkagkag na kapakipuntot niya. Masya Allah, sekarang pada nama apa ini? Gumero si karuman niya na mama, misis. Pagkabiyak. Nakagiro si karuman niya na babayag ay di. Dan bagus sekali pun kami katawan aku menegira antara yang na alas nis dari kami. Nah dia kati pada masa api dan kamai dan kata nada kebena ayam anaknya nada dia aku bermatan tu. Nah matan pun demi kau manuman yang kaidah kau nama mak. Grabe.
Nagilang mana kalau mga asura ka, aray, pagkapiyak, na pulisya manila, kaniga na ipakati na mama. Ato tiplata kami, ato may tiplata kami. Native, o Milo, o Ovaltine, o Copeco, o Great Taste, o 3-in-1, o Creamy White, o Plain, o Octane. Naslama po yung mama na nakalaw ng mga kaniga ng tiyata. So kaya nasabi ito, mata dito pa yun. Kinuha ko ang yun na 3-in-1. Namanya ako masubanas, minakakuha ka ng mga bay, sabat na siya ko na kanya kalaman. O kung mga ay kalamang, tagira ka ng mga bay, o hindi ako nito. O kung ay kalamang ka po, nasubo ni kalaman niya na mama, naskay niya subo. Kasi sukirpe ako, na tinasulit naman sa termos. Nanisyobuwa. Nanisyoit ko naman sa termos, ang gano'n na kita, ako ka nanisyoit ka! Natinabihan mo sa kaplang ay! Dia katakan, dan dia nak masyarakat dia pula, dan tidak dia memasak besok, jangan Allah niat. Dah punya cekar nama tu, mana nama tiga semua, dia aku akan sama mana, the best tomatik. Sekali ini tomatik, dia pun nama apa pun habis kan bu, yang apa dah perlu tuan nak apa tu pun, dia pun nama apa, lagi nama apa itu Allah. Asal anya pa sa ganda kanunan naman una anak ko sure ko ano na mo tabi ka actually malarin ang mga way na ino sa na gira na masyatan na dala una kanu ni bisu paso pakata ng mga bay tapos na bisyo ng pagkadala sa mga ko pagkadala sa ilan o kaanimera ko mga karumeran ko mga matay niya kaysa nang lagi sige na ala o khabirakum bilisanin ang jannah bahkan sekali tubuh Nabi penuh tulis sa mga bay ko surga kata aku mga bay depan mga wapa na pihak kikinan na Nabi Abu yang tahu sa surga bahkan sekali tubuh Nabi penuh tulis sa mga bay ko surga pagkailan tubuh Nabi na al-wadud na sukun syubai Amia kalla lala igigo ko karuman yan amama. Mia kalla lala igigo ko karuman yan amama. Mia kalla daw may kapuli. Babuka pa din siya karuman yan sa ito na kayarong pananin na mapagpagiyop yan. Ay nawari, wita nga sa kalina kami, karuan na may infection. Babusya makikatiyan yan. Ay nawari, tinapilong ma. Ay nawari, pagin makasabi. Pagin nila ka na nakabumay ako na may akala. Nasama po mama na pagkataka-taka pagdudong kaki karumang kaamang ko kayo. Naginaw ito ang minarang pag-aamang, nabagan siya sige karumang ko kayo. Na, pero nasa kakati pa. Iba ng mama niya, tayo sa kaong. Iumura kayo niya sikpan. Kaya din lang ako sa kano ko rin, pinanabalakan na pero niya sikpan. Agi-itikan pa rin kayo, gugulo. Iba ka pala gugulo. Nabi po na mira ka na hindi, bin mga atalaw, malayin niya sa titoka. Doon po niya kagagawa. Gumero ka pa na aray. Naupaka pa na kung mamada mo makauto. Kama na yung kalaman, ano mo na biyakan pa sa kuto, nakapatay. Tapos tayo na ni Karumang Kama. Api lawas ka na datar ka na sa system, magpuli na lang talaga ng minihan. Ipusya kita ka. Allah Akbar, tabil ka ng mga kayo. Inaubay ang yaka na naigugo. Yan isa ko na anuman. Dia biasa katawa mama, niya bisita sa kagulio pa yan. Ay niya nung kaya bisita, uluman siya lang, napagpabisita ang kuta mga bukinawin niya. Miya pamasa kaya kawan na yun. Tiyotok yan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak-anaknya masuk ke binabari. Dabila wa alaikumussalam. Apa nga di mana nato to? Kayo mo na di mana nato to? Dia nggak mau mana bini kedua. Tapi yang bubir lah komutan. Doa dia sebenarnya saya akan bersembuhin. Dia bagi orang kaya mama. Ada semua berbanding saya ada to papunisita kuno. Oman salamu na di kuno di mamisita. Ada sultan siya mama. Tidak ada sebab berbanding saya mama. Autumn wali mangita usang kana pulau palau.
na pagpili ko ng kwento talang amanin dito sa pagpapura pano na ipatay niya namatay. Huwag yung mga kiro sa mga grabe niya bawayan tina. Dinagano niya sa paraman niya kaya pa yung namatay. Tidak na ang mga o magpapamasa ito na kalawa niya bisita ko na. O kanya pala sinasabi na may nanong masalaw. Dapat mabisitaw. Dahil ka masalaw na yung mamatay. Dapat bisita ko. Pero ano? Tinangalong mga. Yang mama ko na sulat. Ito niya ni Uda na mama. Ay, hindi kaya tali ko na pwede. Yan ba na kaya naman dito? Hindi na mama. Ay, nanong kaya ba dapat? Na mabisita. Ako siya matapalaw niya ni Tauna na niya kakano. Na ating-atingan ng koto, mama. Ilaw na ano pa na nila ay mga tumutulog siya takon. Kaniti po pun mangintang. O kung na-email dito, no, niya mo ba siya tawag mo siya ng duksa. Aray! Minakasya lang na niya man ang mga pangileta. Huwag kaya gano'n. Dapon mati na mo ba siya na duksa. Kapag mga ganda na may Kami na panutuntan ako na kang lugar sa ilang. Kami na isang ibulan. At hindi tayo siya ito. Wala mo po makabalatan ko niya. Kaya ako na kaya makabalang gagsa. Tingin niya kaya ang mga miyamisita na galing. Miyan titi ako masyabalay ka. Na miyan na nagbuto ka o na at na miyan kasing bagara ka na babay. Pagkira mga tal kaya di man na naguta. Nabilikin mo. No, niya siya ba naman ako nakikita na ini pitero ako na sakan sumuliro ka o mama amabalbalin siya. Ako man siya lang na pagpamisita ko rin. Owan. Na niya ka siya lang na niya misita ko rin. Na ayaw mo inisang buliraan. Na tinakakatang sumuliro ka kasangka na pura panaw. At imanita rin na pagpapalik ko ang mga inisa ka na panaw na ipatay niya. Antara itu aku bayar dipakai tidak mau tambah mana mengitahu na karena nabi. Ini sudah dia sambil berdoa apa? Berdoa isi sabar. Aku akan berdoa. Tinggal kayak mama ada visual seberi kakak berbayaran. Tapi apa nama? Seberi nanti kalau dikasih baran sama berbayaran. Kadir kayak mama baik. Apa makan visual ini beri. Bila dia masih nak mari, maka tu lepas itu pak. Pakata pula kakak, pakata dalam zaman ada pun. Periwar-war ini, mungkin. Nah sekarang memang ada nama dia tua. Contoh nak sobat dengan dia nama besar dapat dia. Asal kena bayar kalau mama aku bina Taiwan. Kemudian kalau mama aku bina benak bertir ini apa kakaknya? Kami nama bina saat ini nasibna, nak ibat kami yang aku bina apa dia. Kenapa dia tak memang ada tu mati timada sobenika. Mau mengasah itu saat ini pakai dalam ikan atang orang pantai dia itu. Nah pakai mengasah istri kan ada istri kan ada. Tapi dia anak. Baiklah. Meamurah. Nah sobel. Nah matang kau nak apa pakiran itu. Nah asal ada kasubunan. Nah nyakak gerger baru sobelnya. Suatu mga nagstano agad tontong sugal yung mga kayo. Maganda ka pagkaliyan. Andi rin ka pagkiro ng mga tinawakan. Saraway ka. Di nga pasipsukunan. Ate ka pagkiro ng pamanintan ko ang mga kasatra. Dahil pa nangapapasaka na mga sutra. Na makarasotra ka na sa kami patay ko. Naway ka man. Dengan satra kasasaroon niyang sutra na hindi na Napasunod mo kung ko niyo kakira sulitan mga ganyan naman. May akadmi na siya ganyan na puro. Napagiro, ya Allah. Di mo ito, itirlagan na, dinatiri ako. Jok. Kaya niya kakya ginawa niya. Masya Allah. Sana di kayo tinapan. Baka nandiyan ko kasi karang maambilang itatman. Tadi sa nama muda na dorong syuting kata niya. Napandang din man tapak kapas awa mo pas. Na ya kabili ka nakaroon ng kaakapa kapya ginawa niya. Na mga bata, tuloy mo susuway mo bili. Abi, mausya mo. Kuyawan na.
Nakarang nakakita niya mo ba? Namamata ni masasayo ni Adi. Niyan mo ba niya? Kritika na. Nakarang nakakita niya mo ba? Namamata. Ano ni masasayo ni Adi? Niyan to niya sa puting na ko. Paham ko doon niya. Pero wala yung kasunod ako sa panagaw. Pamanang ni Mama betul. Nagilang man namin yung maka. Namata to ni masasayo ni Adi. Sisi jatuh dengan anak putih pun asa kapi dan gula bersuara awi dunia. Namanya lagi roh manukin batan suhaib lagi. Sisa udah bersulat pian, sisa udah rapam. Nah api ada penemada Allah tuahai beladir. Nah sesanakan jatuhlah. Nah kapetingkan berkaya. Uminya. Dikali pagai mereka. Lama nama kakainya kiatanan. Anaknya mapakan betul berumat. Wah ini khastos suhaib berkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ayat penubuhan yang minta tadi buka satani kudu naka-atay-tay pinamanggo. Akin mga saparan. Nah bergerak lagi dia katanya apa namanya kemangan yang tinggal semua. Dan dapat terdapat sumanggo terus otak teken. Kata suti buri tepok. Baru-baru di bawah kira yusakana. Iswa-iswa yang tinggal semua. Biasa sohaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bisa disebut dia. Nah, taman ini mudah pangsanaan ekspresinya dari ilmu kelibatan. Artinya ang babae ini sinasatan. Minamahal. Kenapa ang babae ay pinatabla? Inawa dia tsunami na kaya ko gawa pa tsunami. Kaya ko gawa pa tsunami kamali ulisanya mo niyan. Napadali na ni Matero. Boleh ko sambayan, atin sa sambayan. So sambayan na ipatan niyo. Nang inisopat niya pa ng materian. Kami ko patay tsunami. Akhayo ko na ko. Ay niya apir-pir ka luto nabi ang mga dato. Nang mga dato ang mga balitayan sa karmanin abayin. Rabbi patay tsunami na tinaskan ng mga dato. Napakatiran niyo sa mga karmanin, sa mga bayarkan. Nasa kanuman mo mga bay, nakanaman yung pari, nakanaman malata, at yung ikatete mo mga karmani. Taya kanu. Asya kanu, taya mo. Wah, di magaba kayo ba sa may masabi, tawata ka, itata ka, adiyan, ngangako, adiyan, lalaw, betan pelaku. Waktu paman natin kanu, okay na. Asya niya pa kasya kita naman. Lagi orang nak nunggu pegawai ni, nak dia tak lagi. Anak apa ini? Nanti juga nudel tak nombor hari itu. Dia kali ini mentenu, tidak mau mengapa dia aku mengabarkan. Nama dia boleh dia nak angkat pagaritan wasi dan tua hari ini. Pakasur dengan Allah. Nanti kami kata wano antaman ipakasur. Sisa dia ada makatan ulan, sisa balik pakai balik. Jadi ini manusia. Nah, yang kedua kau nak betui. Nah, ada nama amama. Nah, umat nak manusia. Nah, sisanya pekerjaan saunaan. Apa pekerjaan memakin sawasia. Nah, tentang nombor pekerja sapi. Tentang nombor pekerja kami yang apa KPP aginawannya saja kita memakin. Itu nada ke mati nak ini tawaran nak ada. Oh, bakal kami si maka manusia. Begitu sekali semana amama ulama. Allah manusia, na yung tuloy na ipopratlayan, nasa kapitatangan yan, adikat ni pamamakilan, kumiyakan mo kamakapamusya, na inawalin tingin, na di mo kaya sakit ang niya, na nagaglakin sa ospital, na niyatay mo ng metro Allah. Sumalakan mo, na uman mapita, na uman sa katorkatan, na makapito pulo niya kapamisitay, uman mapita. Na ino kanya kapamisitay, na pagpagilay niya sa umor kang kumatatali mo mau makan na pagkaka na umiyawa sa kanya ka na ganyan panayawi ka pagkapasyan ka na ganyan panayawi ka pagkauman ka na kulang ka niya sa iyo at hindi ka umanan ka ang matataling maswagyan ka na pagpagkailay ka sa niya ay ipapulsan ko lang sa niya ipapulsan ko lang pa niya mau makan na pagturong mo na ganyan swagyan ka na dalalang mo. Dan ada baik pegawai madun, yang kadang-kadang ka, kau kata terus ka, dan ini yang penayaw ni kapakan ka, dan kau akan yang sanyawa, sakota kata terus ka, dan itu cerita ang namatay ada mamakan kami masuk aja.
O dia mo pagkayo sa bola, mga 70 kami na kapag-isip ka, masyadong. Nabi mo kayo sa bola, kapag asisipan ko sumanakan mo. Pagkayo kami yan, nagita ko kayo. Naidapat ko nung ko yan. Maglay, nakubela ko siya. Natin tangan niya mga nakatanuan ka, panikuli siya niya, wala sa mali, kaya tatangan niya. Nabi, basta kayo kung saan gawin mato, mata malong ka pang, di. Doon pa naman natin na, siya kinunin mo, madami mo na makakanak. Dahil pag nabasag ni Pangulong niya siya, ang garawan na kanil, ato niya magpipikir pa, basta mapipuro sa niya, tiga naman tayo sumay, sakay pa mo siya, sabi mo wala. Mata malong dito ng patakan na namin, pamalasan yung video. Ang walong din siya wala ng tarak. Apendo ko na din mo mura sa kapatan, kung ipag-upitan naman. Ano naman ang ganyan? Siya kayo sumanakan mo na nakatiriyan. Asakan tumanakan mo. Nadi na kang pagkaalam sa padato. Nadi na kang pagkaalam sa mga nanatako. Nadi na kang pagkaalam sa bangsa. Nadi ko pa nagkakawa at tandaan sa burno. Basta ako ang kanil sa naman, ako ang kanil sa naman. Kapag mga mamami man ito sumalakan, magtapayan. Matawag ako, manalakan sa katiyan ng panalakan ka. Pwede rin naman sa pasewa. Introduce niya naman ang ginawin na napuputay niya po na English ang nakatawa-tawa. English ang malakan mo. You know me. Yung malakan mo tala, Amy. Kaya kaputo ka na isang niya isa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ano mga ganito? Ang malakan mo. Masya Allah, sakataw ako na ito mga sahaba radhiyallahu anhu at yun na syai'ani dua syai' ida syai'ani qata'a lazati anni dunya dua tigir asyai' aku terputulian supaya antamanakan dunia api kana akan berkemudiakan dunia api kana akan datangkan dunia oh na berkemudian supaya akan dunia pagdeo na iza zakatul maut na ikilat tigil akyat usyana man supapatay andili pato usyana sa patay na padala kung sa montaya berkemudian supaya akan dunia kaanta mabili ka ng sangkaya kapatay. Kaya mo nakapag ka nakatanumatay, naman ka saan ka nakapatagan, naman ka saan kaya Maguindanao, naman ka sa Lagos, naman ka sa Mindanao, naman ka sa Pilipinas, naman ka sa dunia, nangyatang ganaan ka ng mga pagbuto, siko mga pamilya ka. Kaya hindi nga pagalitan mo sumukanin, hindi mga sabi mo. Dahil yung mga pagbuto sa mga pamilya niya, mga watayan, mga pagbarinyan, mga pupilyan, mga tanagin. Dito na awi o basyong na mga pagpito perkumia. Kaya benar-benar kami yang ternyata pagpito perkumia, na naniniwala kami matwa. Benar-benar mo siya sa katawan natin. Ako mo ba niya? Pwede sa pag-uwi niya na mga moki. Allahu Akbar. Ginakatanong pa na kaya kapulubigan sa kapamiyatay. Tadi siya napagalitan. Pangasulgan mo Allah. O puna na siya ulakan, na ka. Yan ang solusyon sa na mama. Jika sudah masa materi, ay dibul siya nabangkay, nakatanam yan ay tay. Uway, nasyuna kami ng kanan mama. Dia abyan tay, abo di mga kapitong niya. Dia, pinakatan mga kalikatanan. Papamakamatay ka, nagdali mga kapitong niya. Banta mana at tay ni. Api uman mapitan ang mga talapula umatay. Bumubede. May magwala niya painan. Pamanamatay ka, nagdali mga kapitong niya. Matay may matuan dulu, nagagawin namin buat ako. Nabiyan nga mo sa walay. Mrs. Hindi ka mo mo daw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganang-ganang na kalimutan, request sa mga punang. Dia pernah sa mga balbal. Bago tigil pagkakasal na isa kawalay ka mga balbalanan. Igilang-tigil na lokatoy, lamon yung malalata, lamon yung malalayo. Pamanang isang kawalay na lamon jipaitin. Api sulabi na niya akong masalagi, na piyakiyan daw Allah, piyakiyan kita sa kura, nasa kapanin malalim, ang maranang, ang niya katuwa-tuwa. O gusto ba pula magpapanin, tanang itay. Tawagan na may alimatul alim na alim. Guru alay,
Tidak mau akan lima sudah apa tapi tinggal di Syabak, jangan di Sujan, Melayu. Nah, nama siapa dia muda? Kita ini kamu kenal dia Abdul Halim na? Abdul Basir kata lima tu, baca lima tu sama apa? Untuk dia. Ada mana tu mana ada apa? Yang terapi kamu hari na? Bini saya kamu saya mau guni dia buku dia. Obama tapi orang tu berkata tak tak. Makanya betul ada bersama orang. Masya Allah, Masya Allah. Nah, so kapan itu nanti air berkerumun dan itu bakal airnya apa-apa. Masya Allah. Nah, ayah pun nak apa memakai pamanah apa-apa kebetulan. Dan dimang kerpakai orang mama kasur dan ada matai. Berarti kan doanya kasur bukan ada matai. Ayah berarti nak datang nasab ya ini sudah tak dimatu. Dan dimang kisah sapi uji matai. Nah, sudah nak kasur orang muda pun masuk ke dia. Ini yang maka kebal. Udah nak mau kasar ada pun masuk dia. Apa pun udah aku kawan. Hanya nak dia siapa? Ayah dia bagi sudah orang sapi dan ada bagi subali. Ubina ayat tanu dan tanu dan semua binatang. Nabi yang makiran orang masuk papatai. Nah sekatanu, nah ayat mana dia? Nabi yang itu kawan kata orang masuk papatai. Semua binatang dari binatang masuk papatai. Laukan al-hayawan يعلمون على الموت كما تعلمون ما أكلتم لحما سمينا Obama buhatuhun Nabi kasumana binatang na katawan nila sumapatai sa katalukatawan yun nagatuhun Nabi at isidari wa binatang akalan ako panagkawin kahit pa magitikiran din sa kapipikirin ang kumapatay no sa mga binatang na binatang sumapatay daman sa mga manok, huwag sa mga manok. Darat-darat, napanuloy ka. Naman yung masubali mo, nagagod ka, nagmamara pa. Nagli mo tayo sa panang manok, asubali na pa. Nagli mo, katulitin ka, di ko lang. O ay, at hindi na katapan, nas kanya man yung subali. Kapag matalatuloy niya ng mga manok, pamiyakay, asubali, at mamara pa. Agi magpilay na nung naman, kahit sige na mo kasubali ang minamanok. Ay, di ba na mamara pa. Dahil nakapilay na ba di mamara pa. At, grabe, timing. Tapi ini gue bisa membiarkan jika kau mga binatang sa papatay. Sekitar makatawan ka. Okay na ala kita kumatawan na suka ko mga papatay. Okay na nagpantang sa papatay. Nah, ekadulo tunggu Nabi at ipagkaguwadiw at ipapatanan niya kapiyakan. Nakita to naman na suka pagkalibati ko mga tangkiw at dinyo ka dini kisuportan ng mga masjid, seko mga madrasa, seko hajj, o di na seko umrah, o di na sadaka. Na madagkala tabi ang ino di pagbalin, ino di pisyalaka, kapag kalabati ang kotatang kaya. Na di na katong namin, na aya kapag pagkalaw ka. Kapag pagkalaw ka. Masyadong manunang bidol mo tatawa ni kakalaw na nakililipan ka rin. Dahil na nililip ko na malumi niya kapya ginawa niyo tangan lah dalam pokok yang margas ada kena sedung ada kena bibigong ada kena letas ada kena pampers ada siapa ini dia pokok yang nanti keluar nanti dia nak dua-duaki ada kena nambarian kayak BPM pun apa pernah SKST dia pernah pikir aku nak kata kesudian kata nak terima apa namanya apa yang mau SKST pamahapan namanya mga guru, pala siya nung naniwag. Mga nata ko kayo nga rin ko kawawa. Ayun siya kakakata na naskasti pa niya kanapanapanan mo tiya. Dan ang bali na, kami mo makipus ka na yung nabiyanin. Paolo, amiti. Tuloy ka makakala sa niya, wait. Eh, yung mga rapot. Kada naman talaga kasi hindi mga anak. Hindi naman nagtatanda ng masira. Niya kasi sa tayo. Anak kasi hindi na nasa tayo. Kaya kanagyan ako sa masjid. Dia may Arab, kami hindi sa napito masjid. Na mau siya palang nila ang matagal. Na papunong na ako ruma, dapat na bayan ubi. Dapat na mga hormatan siya pa ada di Inggris. Kami hindi na mukha, si siya pa kayo masjid. Na manima ka ma, kami na lihat yung mga matay, nagtaruan na. Tahan! Obi ka mo siya. Nakuha ka nun. Nakiinit na ka ng mga malayo. Anak ko siya, lima, anak talo, anak ito. Dan yung sa Arab, ganda ng paparoon yan. Kaya, ano pa magagawa sa kurman yan? Alhamdulillah.
anak tinggal naman kan siya kin. Excited na. Yang mau masuk mga toke, yang mana datang, kuy. Yang mau masuk mga toke, 5, anak 7, anak 3. Anak dia masya Allah na piraw. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Kibibigyan pa magagawa. Baka bigyan mamakao mga marana. Bigyan siya na kormannya. Dia bisa kami merana, kami masuk ke satu, kami akan memperkorban. Buat dia tiru Allah Akbar. Miawai tahu. Maka bersama-sama takkan ada jangan banget. Dan ini makanya maka menggunakan diri Allah. Nah semua masa Madinah, nah semua masa Masjidil Haram, si sama kap, dan dia kalau dan dia muka dia sunni mama apa namanya betul mas. Benar-benar akhirku. Nah apa yang maha pas ada kasar sabar, kalau itu mas, nah apa apa sama kasar sabar, nah kita mau benar siapa masuk, kapan masih, nah tahu kan itu, rumah kamu, nah kita berhati-hati, atau mungkin apa nama waktu pak ada silang apa salah mas. Hanya saya bisa bagaimana takut, kamu tuh masa pasti, benar-benar akhirku, istilah mulut sabar, pengaruh tepat, tatanan nama takdir terasa sabar, siapa tepat, tepat nama orang. Pati mana mereka dapat nanti mutu sama sila dan mereka nasi itu tuh nanti yang magelung nanti anak kita. Kebetulan kita ada nama si siapa berdua peruncakan, spesial pun nama protak itu. Tapi yang magelung bagi kita bertani nama. Nanti anak kita aku itu. Kesu udah ya. Di kanal ada ya. Dapat ada namanya wipeout. Pada nama kita sudah dapat beri kami wipeout. Nama banyak banget kalau kita ada masih sisa berdua peruncakan dan kita pun berjauh petani anak makan. Bang Budi Pandemi lebih kamu nanti. Salah ni kamu, ini. Kamu mana leh? Dua tiga mau pangan atau dua. Mata kawan di makan. Nah tu dah boleh kerja kapadas. Ayah pikiran kapadas yang kena berbayakan dan ikan di pamamagai. Dan ini bisa sedekah. Kita ada pemberikan uang. Nah sekarang apa pemberiannya? Susah. Benar-benar kaitan. Ambil kau maka dia cuma bisa sakiran. Aku dia nawatan. Nama butuh makan. Dia istilahnya kami satu mapat kaulas. Sakaran. Nah betul kami. Nanti kau pahami. Nah sekarang apa misi? Nah kira datang ini. Nah ini oh bagi sana bahwa kita tak ada kawan kami. Nah kita belum bisa. Nah kami lagi noni. Nah ada semua kota balasnya. Aku ibu dia waktu saya kapagalitan asing hadir pada saudara Allah. Ada semua kota balasnya. Kasana ini nak ada sesuatu masih atur bahasa saya Imam Sabari Bagal. Nah dekat-dekat Nabi yang kakak nyatai. Dia bakal menumpahkan rata. Maka apa yang akan nak kena macam apa itu. Akan nah maka pada apa yang akan jadi buruk. Apa yang akan nak kena. Nah apa yang akan jadi buruk. Di bawah kerja. Allah Akbar. Mana agama yang berkewanan? Namun ayat lagi. Tiga tasaddaku anfusakum wa amwatakum ala bisyurbatil ma. Pakasih sedekah itu Nabi Syria kinawani. Abu Syria materkan sampai sesama Syria. Bisa sama Syria. Dia belum bersama itu. Nada pernah berwau, nada pernah bergesu, nada pernah Allah. Ada tipu balas ada apa yang dinawa. Ada kota dia apa yang kasih dekat, yang kasih dekat kasih. Yang mana kita berbicara tiba sisa ini beranau, yang kata mama eranau, aku mengatakan eranau, isi mana? Nama takwa Allah, aku bukan nama ada tarik ini dia tahu. Nah dia besok aku berdekat sama eranau, dia besok aku berdekat sama eranau. Nyata, dah, kata ini suka kau, aku bukan yang mana. Tadi mana kan kita berkati tiga bapa, nah kamu sekarang ni, dia kita berkati tiga bapa, mana ada yang prima kata bapa, nah kata bapa nak asal berapa, nak sumber ikannya, alhamdulillah, nak ikannya sumber, alhamdulillah, ditikir kata bapa, nah dia kita berkati tiga bapa, amang merana, lantan, nah kapal kita namanya Maila, utang yang Maila. Kaya memang otak na may lo.
Negeri hati atau mana kasih dapat tadi. Nabi apa tak terima dan orang terang dan ini nak. Maka orang terang siapa itu? Ganti. Siapa dia Nabi nama turbo ya murah anak. Ya bagaimana lagi mati separuhnya atau dia tak boleh namanya. Ayus. Itu tiga orang apa mau tanya yang mana? Ini apa boleh? Negeri yang sebelum bagai stesen zaman orang. Ingin anaknya tanya. Itu tu. Nak tu kau. Sudah mahu ya tak berman. Apa nak? Napaka kung pensyonnya kalau sa nagdiwang kadang pam ugar ako pagpuna sa tadi nusa di wala sa to na ugar yung dawya nakatya siya ka dawya ro nanti di mana mo takan naman kadang pam nang numyangutan ben kado ro kapag mo sa kanila, bakit mo po ginawa? Siya ka nakes ka na matutuwa na. Nakamamaya kaya naman natalo. Kaya na nakanaki. Nakakapagpagatuan ka na mailayan. Nakapagpagatuan ka naman. Nakapagpagatuan ka naman. Apa yung lumikya naman? Nakasa ka naman yung matumagan na mailayan. Nawin ito pamanatya ka naman ka. Nagatapanan. Pagkati mo yung natin na puno batra ka na kumulpa. Tama sa tablo. Napakakan na sa tablo. Kalau pada matran ada kerjaan aku, apa kata ibu dengan asal? Mata kalau dia makan tadi, dia kan lucu. Itu kan anak apa baik. Allah. Pamanah dia kapia peni, apa mamutana makia. Dan sana itu lagi. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tigina man azza ya akhi muslim al-musibah sabi syatau aktibunya supagarinya na muslim nabi supagarinya na musliman nakasahullah ta'ala napakabumagaan wallah pakapunditan wallah sa aliman na mawik sa ayan bitan yan nanditan asotra akinwa asotra di umat ibu bapak pagpagari kagamanan niya na mewapa Masya Allah na di pa ko rin ang mga bapak paraan mga alas tres na binatan para guru yang ada di Syawal Islam. Nah, ayat pokoknya lang sila na kami tulabi. Kaya na mga kumisatan sa kunabay o nagbabe mo kami ang manigo mga kamitan sa pasyak. Neno ka manaman natin ubatan o mga traffic tablatan. O yang ko tatyan na udah na niya traffic. Nabi nila pa ati ko. O nadi mga ito Nah, sudah dengarnya. Artinya yang terbaru lemai di salata. Syukur-syukurnya tayo na atin kapatay yung tulad. Na tayo duduk kunya tayo na tayo. Tayo duduk kunya tayo. Ano, malu, ramalu. Ayan duduk kunya tayo kukikulo. Na pamilayong nasa pamilya niya. Tumanin niya. Kalau betul nabi anu kumiatai, nama lu nasota mukian, wamalu nabi kata betul nabi anu kumiatai nasoma malian, fayam keat itnani, wali mutawai, nasubur na asal anu didudukan nama ini, nasri sampai kata na ayat kedua apa terima dengan kalian sakota awalka, atau nama tambah nasod pamilya ka so tamo ka na balon siya nakamukaptiri mo lang ako ka naso ama na kaamagya matagkuha makapit ka pagkabumaya ka o mga pamilya ka na ayaw sa nalaan ng gawin ka na indulong kayo na kukumang ka na napanawal ka ng pagtiri mo sa matakuha ka matisotok matawala na pagtiri mo at tumanyan ka ibaratnya na nangyatay ako na kung manuwi parang na mama na panguro yung parang mga napagay mga pamilya yung mga pamilya mga maritan mga kami lagi kung naman lagi mati kasi mga pamilya sabi mo parang mga nakakanakuman ng pitan di ba mo niya gagawin niya kan niya gagawin siya mga pamilya sabi mo pinakarapaman bantang ko nakawin dulu o di makapanikiran. Nah, kinasakan dia.
Hanya begini. Hindi ka pa manibunti ng mga siya mga papanuman yung mga ko. Bata pa na ating atulog yun. Iya kan? Penunggu yang ini nak pulak sakit yang aku alami itu. Apa yang aku tahu anak. Takut dong dikali awal sakit tak kau. Ikaw na tayo mabog yung tamo ka ka. So tamo ka ka na ano ni sana ka. Na ayaw sa kanila yung kanya. Wala talaga ka. Na ayaw ano niya. Nag-iurap ka. Na kami kumaroon ko na minitapan ka. Na kami kumilugan kami. Maligin ang gusto talaga ka. Api ayat talaga ka na niya katuwa abuti ka. Namata-mata kayo malira. Nagana ka umugot. Ay dapat ko naman mapapagati ko tumanin na. So talaga na pagulungin na naman.Ulugan yung lang yung nawaran yan. Pataman ako mga pwede, pero pwede lang tulog. Mga tanda sa kawawa na anak ng upak tulog. Na pwede pa makala mo na pumpetay. At ipulog mo siya yung mga nanin na tamo kaya may tumala. Miyan untuk mana lang natakbo. Pamakaya kaya mo na ng kapasalan, uli na protokolo mo na uli na kita mo na asal sa pulpete na para doon na kaya muluwan niya pala kaya pala mo. Apa yang itu sih punya pun yang itu orang nak tu. Anak mana kita nak nyata nak yang itu nak nyata tu. Ayah dia pun nak tahu betul sih. Namanya kota. Tapi kita siapa tahu pasal nas. Sekarang anak makan, boy. Mata baru dikira nak tak nyata. Apa yang pernah dimakan wajah untuk apa kita betul kita kan. Apa pikiran nak tak ada. Ini nak perlu tak saya aku nak nyata untuk kompanya tay. Tomayan. Ego tak mana yang luar. Allahu Akbar. Na benda ini nak sudah kaya ama pita dia kadang-kadang. Mandi o ko. Daerah numpak anak saya. Maksudnya katanya itu ada makato. Allahu Akbar. Suaki supamilya ka tamu pa kanang beli asraan yang gegar ini kekayaan. Waya makawai. Na ayam waktu guna apa terim benar. Kau biarkan nasum susah iman adinan suaman amakia. Datang dari pemerintah masuk hari suamannya nama benar dari bodoh kali. Ambil mama mata besar mana mau? Sebelum bapa surga, nak nama apa kami nak turun. Suaman apa sampai nama sudah sakit. Nesa surat tuna, musadu mama apa sampai na. Suaman apa dia tak? Nesa sini mama kamu tu bapa surga. Anak kami na. Isa surat itu nak musafur mga papasan ng nila. So mga barahaj na ipapawiran sa pagkakira. Iso hindi na haji. So mga barahumra, mga barapuasa, isa surat sa mga pagkakira, mga barahaj, mga barapuasa na isa-isa na tinulong kinang kusurko. Wasir kalladina tataw rabbaw ila jannati sumara na isa-isa na tinulong kinang kusurko. Na isa minggulan, na isa turutan. Ilang manigila anak kami lagi kan itu anak bentuk apa yang ada mana di mati hidup oman petanda sebuah bela untuk apa sofa ilang manigila anak panigila anak bentuk kamu nak tertutup mata mana bawa itu dia berkataannya apa yang mau ada nak tertutup nah semua musuh nama anak Allah nah isi sih ya semua matakan isi sini semua kataku, semua berpasangan dengan apa mana di sisi itu, semua bersih di sisi itu, semua tenaga di sisi itu, semua semuanya di sisi itu. Kata tuan sila mga kupurimu. Na isa-isa na pinipigil ang kulaka. Karena wa indulu na sulit pun na dito ako sa kaya. Baka nito mga sapat ko ay pinili. Saro. Baka dulu makanya siya malawapin na kapatid yung pinag na dan dapat kamu mengatawain diri kenalaka Allah imamaya kami balik kota nama teman yang mengatakan kita dalam mama kota na po siya na siya na tonang kaya na bibigyan na drama ini saksi raja kota Bodio di mana kita ada boleh berbulan kan. Kalau
Fatima suara ada kabarnya apa? Dia wika. Allahu Akbar. Nabi mengulang Allah ini ayat kaitan antara amal itu. Ayat Abu Ali radhiyallahu anhu. Nabi ali Allah amal. Iman tu Ali. Nabi iman tu apa gambar? Wala hisab. Nak nabi iman tu apa gitu? Nak kala hisab beramal. Nak amal kamal mapita. Nak apa gitu nak ada apa gambar? Iman tu lagi nak apa gambar? Iman tu nak lagi nawai. Adi siya pinagkakita, kung saan ako siya po naman na nagkaroon ko masasatisfy. At natunan ni kaamay kamagal subaki na isa papasok, papataw, na kung saan nga siya po na ganyan po siya. Di man namin isa po siya. Pagkita mo na nila na kayo musta na tayo po siya. Di ba? Bububila na kayo siya. Huwag yan gawin eh. At ako na kami, hindi kita naman suliman na maagil ko siya. Kita mo na nila na bububila na tayo kung saan naman ito. Nadala niya ako siya. Hindi ka naman nila siya. Kalau belum dikiranya kena panas. Itu kan ada hak kenyataan. Nabi mengabarin Allah kata yang kalau bisa orang saja ini bukan orang kalau itu panas sampai orang sakit mau. Nah udah betul ni tanuk Allah ada apa geritan wasilah Muhammadin pada surga Allah kata yang apa geritan yang apa geritan ada yang diambil sama pada orang yang udah sakit ini lepas. Namun dalam masyarakat bagaimana pernah dulu dengan wanita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ud'uni bismillah lakum amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أشرفنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. يا الله لقد قريب منك قرآن شمل منك يا الله رضاك منك دولة معطيك منك دولة يا الله. يا الله لقد توبتك منك دولة يا الله. يا غلام يا ولد الشديد للأنقاض نقد قوم للإنكار قميص بل أكمل الشميل. مما إنامي مما أما أمي ولنبر شمع إنامي إني أرشيك من الله. إنكم الشأ مميت قليل إجر أبغي الذي قلبي بمبنى والمما إنامي إذا قبل وخلق بما قبر وما مطلتنا وقلبي نوبا خلقني الشرب وما قبروقا وما قبيران. أيا من أبضني نبيرك نبيرك يا قدرني لك الشمي لقي يسيدة محامدين يا الله. نقب أنا مللم بأن الشميان نبي قمي بنا قبل نريد أن يكون يا الله. بل ينقلق الشك بل ينشر الشر يا الله. وبل خلق بل يشق بل ينلقي كل رقاق يا الله. يا الله لقد الشبر قاك من الدين مع اليمين. يا رحمن يا كريم لك فغشش القاع نبني القيم بأرشينا ننغشينا شنف تقبل يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nana